Pick some lanzones. Oop. Look at that. Nami diri karon sa farm again in Claveria, Misamis Oriental. Og mag-adto mi sa naay lanzones, mag-harvest mi og lanzones. Kay nahinog na sila. Kakita na mag lanzones. Probably. So, nami diri sa wala day dalan diri ma. Anong sa maisan man ta ni Agi? Guys, oh. Alocasia, sobrang laki. Ayan oh, alocasia ma, parang ano na siya, no? Coconut tree na yung ano niya. Sobrang laki, oh. Manlaki ba? Manlaki. Ninakaw na ang aming mga lanzones. Kalampot ka, Ali. Yay! Ali. Wow! Pilian ng naay kuan kayo, hinom na kayo pa. Ayun lang hilaw-hilaw. Isin yung lanzones ko doon banda. Nakita niyo rin yan sa vlog. So guys, tingnan natin yung wild sunflower. Nakakita na ba kayo ng wild sunflower? Ayan o. Difference nila is sobrang nipis ng flower na to. Tapos, yung gitna ano, ganyan lang. Tapos hindi siya masyadong malaki. Liit lang. Tapos mapait yan. Pag hinawakan mo, tapos tinikman mo yung kamay mo guys. Mapait siya. What? What happened to you? Many katols. Are you okay? Boogie kids? Why this one has katul? Why katul? Hindi yung ulo? Muna na diya, karon. Muna na ulo? Iba. Pick some lanzones. Oop. Ayan ako ang hilaw ko. Puno na? Wow. Ito matamis to. Nanguha siya. Kaunon ba kan kaunon? Tingnan nyo guys, oh. Tcharan! Laki. Hindi kaya ito. Wow, sobrang hinog na siya eh. Lanzones and guava. Maghanap tayo. Ay, meron dun sa taas, oh. Hilaw pa. Daot ma? Why are you sticking into my shirt? Dandelion. You like it? In your pants. In your pants. Let me see. Wow. You show to Abba that you have that. What is that?
May... Wow! Bayabas. Hinog namang? Kalaging dana sa una o pagtigi kadagko kayo yung kuan. Wow. Kinsa na iya bayabas? Kuya car is eating. This will fly at the rocket. Are you eating that? Oh, This will fly up in the tree. okay. Your hand will become bitter. You will be bitter. Like your girlfriend has left you. I have a two flower. Let's go to the next tree. Ay nahurot ang dahon do. Oh my gosh, it's so big. Like, look. Ano siya caterpillar oh. Butterfly. Butterfly na siya pagdako. Dako kaayo siya ma. Like 4 inches. It's like 4 inches. Daghan siya na po. Eh. Look at that. So let's go to another tree. Lanzones. Hilaw pa, Col? Hilaw pa? Sunod na lang. This is our area. And our unfinished business. Unfinished business over there. Look at the grandma's pocket there. What's that in your pocket, Magwa? Oh, come on, let's go, let's go. Mommy! Huh? Kulang. Hoy, later na at the house na. Come on, come on. Mommy, kulang, ma. We are going back home from harvesting lanzones.